snimaš? Znači, doslovno smo sad došli tu na izvor rijeke Kupe i čuli smo i saznali da se svake sekunde 1200 litara stavi u tu vodu, ne znam. Po sekundi izvire iz izvora. Znači, 1200 litara po sekundi izvire u rijeku. Ne razumijem kako je to moguće. I tu ribe skaču, vidjeli smo šišmiše. O, vidio se tu nešto skoči. Evo ga, tamo iza tata, vidiš? Evo, tamo. Jesi vidio? Taj, gledaj široko. Ono izvire ispod zemlje.